Please subscribe my channel. Turn on the notification bell. Share and like my video. Vale, face authentication NSP khana ngai kan ti kha kan soi to a face authentication ti nang khan mobile kha mobile atanga ti kha ngai ve chu wang chuan a mobile atanga ti dan kha kan han soi don ania ama in registration te lo ti ngaya OTR one time registration number kan ti te kha ngai ta a khatiang ho kan nei nuwa khan face authentication kha kan ti thei don ani chuan face authentication kan ti don chuan apps kan download phot angaya chu apps chu hmasa chuan NSP OTR ti hi ki download tur ani ta hei ke chu kan nei sa a ka phone a hen om sa wangin ki open ringot ki oma in nei lo chuan tilai hian install ti lo omanga in install mai anga chu ani ta chuan chu ba ka chuan apps dang pakhat download le ngaya chu apps chu kan download le anga chu ashana hon thei tur khani don lo ns sei patil ki other face rd ti khini a other face rd ti khi ki ani a ki ke chuan kal download sa to wang ki ti khian omle maya in la nei lo chuan install tur khani don hei hi other face rd ti hi ashana application zuk hon turang chi khani lawa nsp otr ina face detection ti thein tura zukti tura kha ania NSP OTR khan hi ashanin zuklu don ani ki ashanin zukhon tur kha a om don lo ani ti khan kan download ta a kan download zo chuan khami NSP OTR one time registration ti khan kan lu tanga hei hi hetila hian hei NSP OTR ti hi om to heta hian kan lu tanga other face rd ti kha ashanin hetiang hin hon turom don lo hemi chunga hian a sa don ani chu kan thedon ne chuan kan han honganga ole ti khan NSP lo chu kan han hong ta ti khian lo lang ta ne ta khian thil chi sang pathum a oma kan mu mai thei kan ringa masabera chuan login a oma login a oma chuan ta chuan register a oma chuan ta hian eKYC by face authentication omani kimi te pathum ki oma ama sabera chuan kimi login kan ti hi chu nakina registration kan ti felveka eKYC face authentication te kan ti zo vek huna khit mingkhang kimi mangkhian kanin login thei adota chuan register kan ti chu registration athar hlakati na ni a heta hian kan hriat tur chu nikum lama engani Scho lo dong to te kha chuan maseisa reference number in dong dona chuwang chuan registration hemi register kal hi angai to lawani angai to lawani reference mangkhana kal mai thei ani chuan atot le chuan tilai mi hi ni ta eKYC by face authentication hei hi chu registration hemi register athartan nita se register kan ti hian reference number aron kalanga chu reference number mang chuan face authentication kan ti leang amara chu ma ka soyang khan no pang ni kumlama Scho lo muto ang chi tan kha chuan ama in reference number kha mobile engani masai sinaron thon to don chewa chuwang chuan khami nei tan chau khan tunami chu kan soi tur chu ni registration hi hemerin in register kan la soi don lova khami nei to ho tan khan engani reference number nei to ho tan khan tunami hi chu kan soi tur hi ani le chuan kan han kal chun zomanga hemi ani chuan face eKYC by face authentication kan lut ta ni kan lu khan khi lo lang ta a reference number chu ka soi to ang khan in mail in maseisa in dong to anga in maseisa in don kha tiang khian in chulu tang mo ta khen chudlu mai turani r 23 das tiang vel khian number khi chudlu turani kan chudlu zo khian send OTP kan tianga send OTP kan tianga tikhan mobile khan
OTP ron kaldon ani in register mobile a khan OTP ron kaldon chu OTP hi kan chulu tanga tikhian OTP kan chulu ta captcha hetilaya OGZO hi chut sual all khopa film khur deu angai o le 0 te hi an ang khop maya he chu function film khur angai ni tikhan khi kan in login reference mangha kan in login ta ni ta khian minga lo lang ta he reference number khania date of birth te female te other number te chon other holder chu self ania face authentication hi not verified te kan munga face authentication hi kan lati lo tu na kan ti tur chi hi ni face authentication ki chuan face authentication kan ti don chuan khi keima ni ngei kan ni chuan proceed for face authentication ti hi kan click anga chuan face authentication hi mobile atangin kan ti khamo face authentication kha mobile atang kan ti don ani chuan face proceed for face authentication kan click anga chuan khi ron lang don ani kha ron lang ta a kan let lok anga khi ron lang ta a anwai akhian hei I agree ti click tur oma hi kan click mai anga tikhan anexa kan kal le don ani tikhian khi ron lang ta a ta khian kan share tur chu kan mail khi kan da anga chuan kan mail kan da dik ti hriat nan hetlai a englo hi aron shingang hemi shin lo chuan ala lafu lo tina ala lafu lo tina chuan alak fu chuan ron shinganga chuan a shin chia khian hetilai mi hi entaila hi a shanin camera kha me na kha shan chuang lova chuwang chuan blink imiti khapanga amain capture don ni chu hriat tur a me na tur te kan lo zong ruai ange miti khapanga hemi asir ashin huna hian miti khapanga aroin capture mayang tikhane in capture der amita khapa chuan khi kan OTR number chu lo don ta ni OTR number himo he kan chin chia turani iti bohlau chu ni OTR number hi chi iti bohlau chuan nakina ashanin adar mangte ya ti tenga ya chu wang chuan OTR mang khian khi in lo chin chia don ani chuan khi mi rual khian I phone a khan password aron thleng don ni password mak deuh chut har deuh aron thleng don ani chu in lo hretelanga chuan kan hriat tur chu ta hian khi OTR number hi kan chin chia to chuan a hnuaiah hian log in a om ta ni he log in a hi na china atira kan ti lan log in te engani face authentication ti te register ti te khami log in nen khan hi nang hemi hi chua san pon khami log in atang khani lu chon he thei reng to achan chu log in na tur khan reference number nei to wangin I log in thei to I chua san pon I lu khami he tilaya pona log in atang khan ati thei reng ani chuan seitong khan I password kha I yang lawaron thleng don I masesa makdeu teu kharon thleng don ani chuan kan log in don anga log in ti kan click don ani he lai log in ti hi he kan click anga hi chin chia photai ti khan log in kan click ta log in kan click ta ni chuan log in kan click khan heta hian OTR one time registration number 2 na kan chin chia kha man tur lo ni ta ni kan chin chia kha kan mangang chuan headline password alo oma password a hian masei sa idon kha I chu photang masei sa idon kha chu thar deuh kha aron om tin hemi tu na kan ti chin hemi log in chin hi chu in du chuan mobile atang ni lovin computer atang ponin ti thei to face authentication in zo to OTR in nei to chuan computer atang pon ti thei to phone atang chut te hi type te hi boi thak deuh thian in du chuan computer atang pon in ti thei to chuan computer in ti don chuan a website kha a description a hian ka danga ta chuan website a khan nakina atopa hian website atanga ati dana kha karon soi tel le don ani chuan password kan chut zo hian hetilai hian captcha lo le ta
captcha hi kan chu lenga captcha chut uluk tur ka ti kha hei tu na mi ek leng lo te hi masaber te I ni hi one ni lovin IRTONJ mo khi hriat chian tur ani chut dik lo chuan boi thlak ve thina le kan proceed ang ta khian khate kan log in chia khan password thar aron siam thei ta ni mo password thar aron siam thei ta chuan ma saber current password omanga he current password a hian tuna password in chuta kha har deuh kha mo ma sei sign don kha in chuanga chuan in chut zo a new password thar tur in chuang heta hian du tu sama chuan horopui telunge se he noi criterion zia ka soidu alo mayang at least one uppercase letter mo horopui pakhat tel tu ni lower case pakhat tala tel tu ni mo special character pakhat tel tur ni number pakhat tel tur ani minimum length ka chuan 8 character pariat tel tur ani kha in password siam dan tur ani chuan achunga hetilaya password in siam kha in confirm anga chuan hetilaya captcha a om le a captcha hi chulenga captcha hi chut ve ze langai ni chu hriat tur ani dan kan chu vek anga chuan kan next anga password kan create athar kan siam don ani your password has been successfully changed mo ti khan password tharin nei to in password thar chu in chut thara kha alo ni to ni ti khan khami zo kha chuan tatang hian he tatang tho hian kanin login le thei ti khan password in nei thar to a login atang hian in kalanga login a hian login a hian in lutanga chuan ta hian one time register number kha one time register a number to khani reference ni lovin OTR zo khani to ni ti khian kanin login ta a chuan heta information kha lo om ta hei OTR khania chuan achunga mingten zia ka hi an information khani ta a chuan he tilaya hian kan han en soitel du lai chu face authentication kan dan to a chuan hei hi poi model other seat hei mi om zia chu he mi hian account anei turani a chu account chu other ne link nge turani chu kan retel don ya ti khan kha registration nei to tetana face authentication ti na ni ati hian tuna hian registration zong kan ti fel vek to a ma se Scho hi kan la deal lawani kan hriat tura chu Scho hi ala deal thei lova registration kan ti phota nakina he an OTR le password mangkhian registration ati thei huna kanin log inanga chuan registration kan zukti yang chu kan hriat ane hetia kan ti hian registration kan ti scholarship kan di lang tuna hemi kan ti china hian scholarship kan la dir ani lo registration face authentication kan ti chau ti kha kan hret lang do ni wala tuna khan ti khan mobile manga login dan ha kan soya mobile mangin face authentication kan zo to a mobile mang pona login theya du chuan computer tang pona login the ni mo soyang khan password chutte kha har thina chuwa chuan face authentication kan ti zo kha chuan du chuan mobile atang ti thei vek to ni sorry computer tang ti thei vek to ni ka tong chuan nok mai melo hriam te chuan heta hian hei hi NSP website chu ni ta a computer atang ti dan kha kan soi ve leang computer atang kan ti don chuan soi to ang khan tuna kan din muna chu registration ti fel to kan ni registration nei sa reference nei sa mangin kan OTR kan la chuaka kan OTR mangin face authentication kan ti le a face authentication kan ti zo khan registration kan ti fela mobile atang ni lovin mobile atang ha kanin log in to a tuna chuan computer atang log in dan computer atang ti dan chuan heten kan lut ta a ta hen student na oma student he kan click mai anga chuan student zo heta na ron lang ta ni chuan ta hen OTR nei to tan khan one time registration nei to tan hatuna khan kan ti zo chi a OTR mangi kan ti thei to chuan apply for scholarship hi chu nakina kan soyang hi chu tuna la ti thei lo scholarship ala apply thei lova chuwang chuan hi chu nakina turani chuan tuna hian hei OTR mangi kanin log in chin do nei na china mobile mangi kanin log in kha computer mangi kanin log in chinang log in kan click anga
na china a form ang tho deuh tho khan ron lang don ani hei ta hian OTR one time registration khata hen chut tur ania ta hen password chut tur ania chuan heta captcha omle ta a chuan OTR a hian kan han lut don chinanga na china mi kan han OTR kan chunga password kan chunga hei kan chulenga chuan kan in login chinang tikhian kan in log in ta ni khi ni ta na china ka soyang khan he tilaya hian hei other hei hi na china kan en kha chu other kha an link to a mo hei chon la link lo ni mo an account le an other hi link tu hei chu la link lova nakina an link fel huna he sera hi chu aron jiak le me don ni kha computer atanga login dan chu ni mai ni chuan kha registration ti fel dan ania registration ti to a po nikum lama scholarship lo muto ten tan reference number nei to tan athar hlakati tur tan kha chuan registration register masak photanga register zoa engani reference kha in nei venga kha reference in nei nu khan tuna mi process hi intile thei ani kha tuna kan soi thei chin chuni se scholarship ati thei huna ati dan khate a process dang zela kha chu kan soi zel donia. Thank you for watching my video. Don't forget to like and comment and subscribe.